Ese wari uzi ko Elon Musk yaciye agahigo ko kugira umutungo urenga miliyari 500 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Uretse gato, Elon Musk niwe washinze sosiyete zirimo Tesla. Iyi ngiyi niyo yahibujwe mu migisha mu gukora imodoka z'amashanyarazi. Elon Musk yaciye agahigo ko kuba umuntu wa mbere mu isi ufite umutungo upima ayarenga miliyari 500 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwiyongera k'umutungo wa Elon Musk cyane cyane kwaturutse ahanini ku kuzamuka kw'ibigo by'agaciro bya Tesla ndetse n'ibigo byinshi bigiye bitandukanye afite. Ese undi wari uzi ko Elon Musk ari we boss wa X? Iri yuzi kera cyane yitwa Twitter. Sibyo kandi gusa Elon Musk ngo niwe muntu wa mbere mu isi utunze miliyari 500 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse gato, kugeza ubu ngubu Elon Musk aracyayuba urutonde rw'abaherwe ba mbere mu isi bafite umutungo upima akayabo k'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu ngubu Elon Musk akaba akurikirwa n'umuherwe kabombo Larry Ellison. Uyu nguyu niwe washinze sosiyete ya Oracle. Larry Ellison akaba afite umutungo upima agaciro ka miliyari 350 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse gato, nanjye ukora ibi ngibi bidasanzwe nditiye umuhumuza mbahaye ikaze. Kwibutsa ko niba rwa mbere geze kuri YouTube channel, nimba utakora subscribe, reba hasi kandi subscribe ndetse kandi bigukanda ukazogera. Ese mu by'ukuri wari uzi ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashyizeho iteka ryo gutabara igihugu cya Qatar mu gihe cyaba gitewe? Uretse gato, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashyizeho iteka rizafasha igihugu cya Qatar mu gihe cyaba gitewe, haba mu buryo bw'ubukungu, ubucuruzi, umutekano ndetse n'ubusugire bw'igihugu. Ubwo namwe murabyumva nibigendanye n'ibya gisirikare. Iri teka ryashyizweho umukono tariki 29/2025 rikaba rivuga ko igitero cyose kizagarwa ku butaka bwa Qatar kizafatwa nk'igitero kibangamira inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba mu bukungu, mu bya gisirikare, diplomasi ndetse n'ibigiye bitandukanye. Nta kabuza igihugu kizagaba igitero kuri Qatar kizaba gitumiye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri tangazo mu by'ukuri riragira riti: Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizafata igitero cyitwaje intwaro ku butaka bwa Qatar ku bikorwa by'ingenzi ku busugire bw'iki gihugu cya Qatar, ntibibangamira amahoro, ituze ndetse n'umutekano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe Leta ya Qatar yabigabweho ibitero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizafata ingamba haba mu bigendanye na gisirikare, diplomasi mu gucunga umutekano ku butaka bwa Qatar nta kabuza. Mu ngamba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteganya gufata muri Qatar mu gihe yabitewe harimo diplomasi, iz'ubukungu ndetse kandi ngo nibiba ngombwa n'igisirikare kizimirwa muri Qatar nta kabuza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasohoye iri tangazo nyuma y'uko ingabo za Israel zirwanira mu kirere zagabye igitero ku butaka bwa Qatar zigambiriye kwica abayobozi ba Hamas bari bagiye muri iki gihugu mu buryo bw'ibiganiro. Iki gitero mu by'ukuri cyamaganiwe kuri ibihugu bigiye bitandukanye, kikaba cyaranatumye perezida w'igihugu cy'igihanganye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atumiza by'igitaraganya Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu kugira ngo babiganireho amubaze impamvu yagabye igitero ku butaka bwa Qatar. Sibyo kandi gusa Leta ya Qatar ikimara kubona ibi ngibi yagaragaje ko iteka rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump rishyigikira uruhare ikomeje kugira mu biganiro bigiye bitandukanye bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwo hagati. Sibyo kandi gusa ngo Leta ya Qatar izakomeza gukorera hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse yewe n'ibindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ino ntego igerweho. Uretse gato, nimba rwo mbere gize kuri YouTube channel, niba utarakora subscribe, reba hasi kandi subscribe ndetse kandi kwikanda ukazogera. Ibindi biganiro biryoshye nk'ibi ngibi ni mukanya.